Mbaye ikaze kuri Carigufi Comedian TV. Tugeze mu mwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ariko ya pirate. Ngewe ndi Zakaria Agustine. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 11 z'ukwezi kwa 9 2027, igare ryamanukaga rwa rutura ryagiye risimbuka umukingo, maze wari ritwaye aragenda ahagarara yemye rwose. Igare ntacyo ryabaye ndetse n'uwari urimo ntacyo yabaye. Ayo makuru turaza kuyabagezaho ku buryo burambuye ku isaha y'umugoroba. Mu yandi makuru, abatuye mu karere ka barataka ikibazo cy'izuba ribamereye nabi kubera ko iri zuba rimaze kubicira imyaka bari barahinze, basaba ubuvugizi kugira ngo mu kirere imvura iba yabasha kugwa. Mu yandi makuru tubafitiye kuri iyi saha nuko ngo hari ingingo y'amazi ikabanza umutwe hasi ariko nigira ikiba. Ayo makuru nayo turi kubategurira mu buryo burambuye, turaza kubagezaho ku isaha y'isa 2 z'umugoroba. Mu yandi makuru tubafitiye hano kuri Carigufi Comedian TV, nuko mu karere ka Gasabo ngo umumotari ngo yagiye kumotara mu gitondo cya kare, ageze mu muhanda moto ihita ifumuka ipine asubirayo. Uwo mumotari ngo nyirayo yari umuntu wari warayimuguriye ngo ajye akora, akigera mu rugo bahuye moto ahita yimwaka. Amakuru ku buryo burambuye turaza kuyabagezaho ku mugoroba. Mu yandi makuru tubafitiye kandi nanone, ndabona mu karere ka Rwamagana umurenge wa Mwurire ngo imodoka yari itwaye inyanya z'umuturage izijyanye i Kigali, ngo yageze mu muhanda nayo ibirakwamye, ubu inyanya ziriyo kandi zirahiye cyane, zikaba kugira ikibazo. Barasaba ubuvugizi ko hagira indi modoka igenda ikazitwara. Nshuti bakunzi ba Carigufi Comedian TV, rero ingingo z'ingenzi tuzikomereje mu mahanga. Mu mahanga muri Israel ho barataka ngo ikibazo cy'inzara cyane kubera intambara imaze iminsi iberayo. Umuturage umwe twabashije kuganira yambwiye yuko ngo hari ikibazo cy'inzara rwose, barimo bararya ntibahaga neza, ibiryo bye bahaga neza. Ikibazo nacyo bari kugikurikirana ku buryo burambuye, muraza kuyagezwaho ku bufatanye na Carigufi Comedian TV ndetse n'abanyamakuru harimo Carigufi mwenyewe ndetse na Zakaria Agustine n'abandi timu yose ngari igize Carigufi Comedian TV ku buryo burambuye. Ni 2:30.